Με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Θα μιλήσουμε σήμερα μια δεύτερη παραβολή που είπε ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. E hirë në Zotit vëllezër, do vazhdojmë edhe mësimin e sotshëm. Ashtu si kurse herët e tjera, do flasim sot për një shëmbëtyr që thotë Evangjelli. 13ο κεφάλαιο, δύο τα γάμμα, από το 24 έως το 44. Atëherë vëllezër, tek Evangjelli sipas Mateut, kapitulli 13 nga rreshti 24 deri te 43. Atëherë ai u propozoi atyre një shëmbëtyr tjetër. Mbretëria e qeve i ngjan një njeriu që mboll një far të mirë në arën e vet, por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjën nëpër grur dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt, u duk dhe egjra. Dhe shërbëtorët e padronit shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë: Zot, a nuk e mbjell far të mirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra. Dhe ai u tha atyre: Këtë e ka bërë armiku. Atëherë shërbëtorët i thanë: A do ti të shkojmë ta shkulim? Por ai tha: Jo, kam frikë se duke shkulur egjrën bashkë me të, do të shkulin dhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do të them korrzve, mblidhni parë egjrën, lidhini në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim. Ai u propozoi atyre një shëmbëtyr tjetër duke thënë: Mbretëria e qeve i ngjan një kohre sinapi, në të cilën e merr një njeri dhe e mbyll në arën e vet. Ajo padyshim është më e vogël nga të gjitha farat, por kur rritet është më e madhe se të gjithë barishtet dhe bëhet një pemë aq sa Zoti i qiellit vjen dhe gjen shtren në degët e tij. Ai u tha atyre një shëmbëtyr tjetër. Mbretëria e qeve i ngjan majas që e merr një grua dhe zë brum me 3 masa mielli derisa brumi të bruhet plotësisht. Jezusi u tha atyre të gjitha këto gjëra në shëmbëtyra dhe u flisi atyre vetëm me shëmbëtyra. Që të përmbushej çishte e thënë nëpërmjet profetit, unë do të hap gojën time me shëmbëtyra dhe do zbuloj gjëra të fshehura që nga themelimi i botës. Atëherë Jezusi mbas i turnu kthye në shtëpi dhe dishepujt e tij u afruan dhe i thanë: Na shpjegosh tyrin e egjës në ar. Dhe ai duke përgjigjur i tha atyre: Ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriu. Ara është bota, fara e mirë janë bijtë e mbretërisë dhe egjra janë bijtë e të ligut. Dhe armiku që ka mbjell është djalli, ndërsa korrja është fundi i botës dhe korsit janë engjëjt. Ashtu si mblidhet egjra dhe digjet në zjarr, kështu do të ndodhë në mbarim të botës. Biri i njeriu do të dërgojë engjëjt e vet dhe ata do t'i mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë pavësi, dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit, atje do të ketë qarje dhe kërcëllima dhëmbësh. Atëherë të drejtët do të shkëlqejnë si diellin në bretënatin e tyre. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Amin. Amin. Είχαμε πει, αδερφοί μου, σε προηγούμενο μάθημα Kishim thënë vëllezër tek mësimet e mëparshme ότι ο Κύριος μίλησε στους μαθητές και γενικά εκεί στον όχλο και τους είπε τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Zoti u foli turmës, sidomos edhe dishepujve të tij, dhe Zoti u foli për 7 mrekullitë e mbretërisë së qeve me shëmbëtyra. Το είχαμε διαβάσει αυτό στο προηγούμενο μάθημα, ήταν στο 11 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου. Kishim folur te mësimet e mëparshme për këtë gjë. Και λέει ότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, λέει στο 11. Σε εκείνους όμως δεν εδόθη. Për këtë thotë kapitulli 13 rreshti 11, juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qeve, ndërsa atyre nuk u është dhënë. Δηλαδή έρχεται ο Κυριός μας και φανερώνει τώρα Domethënë vjen Zoti η Βασιλεία των Ουρανών. Dhe na zbulohet neve se ç'është mbretëria e qeve. Είχαμε πει ότι στο κήρυγμά του ο Κύριος μας άρχισε να λέει μετανοείτε γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Kishim thënë përpara në predikimin e tij që filloi, tha pendoni dhe ktheuni sepse erdhi mbretëria e qeve. Είχαμε πει ότι δεν είναι 2 βασιλείες, άλλη βασιλεία των ουρανών και άλλη βασιλεία στη γη, είναι μία βασιλεία. Kishim thënë që nuk janë 2 mbretëri, një mbretëri është. Το είχαμε διαβάσει αυτό στον προφήτη Δανιήλ. Kishim thënë këtë te profeti Daniel. Και είχαμε πει ότι της βασιλείας αυτού, όταν θα χτυπήσει μάλλον ο Χριστός που θα έρθει και θα χτυπήσει τον Αντίχριστο, μετά η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Kishim thënë se mbretëria e tij nuk do të kishte fund.
Δηλαδή, μόλις θα έρθει ο Κύριος μας και θα ιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία, θα βασιλεύσει 1000 χρόνια, Sapo të vijë Zoti dhe të vendosë mbretërinë e tij 1000 vjeçare, δεν θα περάσει η βασιλεία σε άλλο λαό nuk do të kalojë mbretëria në popull tjetër. και θα συνεχιστεί μετά στους αιώνας των αιώνων. Dhe ajo mbretëri do të vazhdojë në jetë të jetëve. Τώρα, είχαμε πει ότι ήρθε ο Κύριος μας για να εκλέξει στη γη αυτούς οι οποίοι θα είναι μέσα σε αυτή τη βασιλεία. Kishin thënë se do të vijë Zoti të zgjedhë njerëzit ato që ishin brenda në mbretëri. Και ο βασιλιάς είναι ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός. Ήρθε με σάρκα κάτω στη γη, πήρε ανθρώπινο σώμα Dhe mbretja është vetë Jezu Krishti, i cili erdhi me mish këtu në tokë, domethënë si njeri, και είχαμε πει ότι για να γίνει κάποιος μέτοχος αυτής της βασιλείας dhe kishim thënë që të bëhet dikush pjesëtari i asaj mbretërie, πρέπει να γίνει παιδί του Κυρίου. duhet të bëhet biri i Perëndisë. Όχι απλά για να πας παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη, στην Αμερική, από ένα άλλο κράτος, σου λένε θέλουμε μια βίζα. Jo thjesht sikur shkohet sot nga një shtet në një shtet tjetër, në Evropë apo në Amerikë, dhe duhet një vizë që të shkosh atje. Τη βίζα όμως τη δίνει το κράτος εκείνο στο οποίο θα πάμε να μείνουμε. Vizën e jep ai shtet në të cilin shkojmë për të qëndruar. Δεν μπορούμε εμείς από εδώ να του τη δώσουμε, Dhe nuk mundemi ne nga këtu që t'ja japim vizën. αλλά για να πάρεις αυτό το προνόμιο, να γίνεις πολίτης αυτής της βασιλείας, Por që të bëhesh qytetar i asaj mbretërie, είχαμε πει ότι πρέπει ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν. kishim thënë se njeriu duhet të linden nga lart. Δηλαδή του έδωσε αυτό το δικαίωμα, του έδωσε η βασιλεία των ουρανών να είναι μέλος της. Domethënë ja dha atë të drejtë mbretëria e qiejve që të jetë pjesëtar i saj. Του έδωσε την έγκριση ο ίδιος ο βασιλιάς, τον γέννησε, τον αναγέννησε και τον έκανε παιδί του. Ja dha të drejtën pra vetë mbreti, e lindi, e rilindi dhe e bëri bi të tij. Είχαμε πει την παραβολή του Σπύροντος, Kishim thënë gjithashtu edhe për shëmbëltyrën e mbjellësit, πώς διαλέγει ο Κύριος μέσα από αυτό τον κόσμο se si Zoti e zgjedh nga kjo botë αυτούς οι οποίοι θα βασιλεύσουν μαζί του. ato të cilët do të mbretërojnë bashkë me te. Και είχαμε πει 4 περιπτώσεις Dhe kishim thënë 4 raste. και το έφερε ο Κύριος με ένα πολύ απλό, με μια πολύ απλή παραβολή, με το σπόρο του αγρού. Dhe e solli Zoti këtë shëmbëltyrë me një, domethënë në mënyrë shumë të thjeshtë me farin që mbillet në tokë. Και στην πρώτη παραβολή μας είπε ότι αυτός ο οποίος είναι καλή η γη του, Dhe në shëmbëltyrën e parë na tha se ajo farë e mirë që bie në tokë të mirë, παίρνει καρπό και ο καρπός θα πάει βέβαια στην αποθήκη. jep fryt dhe ai fryt patjetër që shkon dhe mblidhet në hambar. Τώρα θα μας πει, μάλιστα μέσα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις έβαλε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Tani në këto 4 raste që tha në këtë shëmbëltyrë, brenda këtyre raste përmbledhi gjithë njerëzit që janë mbi faqe të dhëut. Μας είπε τους 3 τρόπους με τους οποίους δεν μπορεί κάποιος να γίνει μέτοχος αυτής της βασιλείας. Na dha 3 mënyrat që nuk mundet dikush që të bëhet pjesëtar i kësaj mbretërie, Και τη μία περίπτωση που μπορείς να γίνεις μέτοχος αυτής της βασιλείας. dhe të vetmin rast që mund të bëhesh pra një nga të 4-ta, domethënë që të bëhesh pjesëtar i mbretërisë. Και αυτή η περίπτωση είναι ότι μπήκε ο σπόρος που είναι ο λόγος του μες στην καρδιά, ρίζωσε και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Dhe ky është rasti kur fara e Perëndisë në zemrën e njeriu dhe dha fryt. Σήμερα θα μας πει μια αντίστοιχη παραβολή πάλι με τον αγρό και το σπόρο. Sot do të na tregoj përsëri një shëmbëltyrë të ngjashme, përsëri me faren dhe me tokën. Σε αυτή όμως την παραβολή θα μας δώσει
2 μερίδες ανθρώπων, όχι 4. Por në këtë shëmbulltyr do të na japet 2 pjesë njerëzish dhe jo 4 mënyra, domethënë. Εδώ δεν χωρίζει σε 4 κατηγορίες, αλλά σε 2. Këtu nuk i veçon në 4 kategori, por në 2. Και διαβάζουμε τώρα την παραβολή. Dhe lexojmë shëmbulltyrën. Λέει πάλι, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, όσοι έστειλε καλό σπόρο στον αγρότη. Έσπηρε καλό σπόρο στον αγρότη. Dhe thot, i ngjan mbretëria e Perëndis, i ngjan një njeriu që mbjelli fare të mirë në tokën e vet. Οργώνει ένας αγρότης στο χωράφι του και ρίχνει μέσα σπόρο που θέλει. Σιτάρι, κρυθάρι, ό,τι θέλει. Mbjell, punon bujku tokën dhe vën në te, domethënë mbjell në te faren që do të mbjell, qoftë grur, qoftë elb, qoftë kolomboq. Όταν σπείρει το σπόρο, συνήθως πάει, γιατί είναι και χειμώνας, πάει και κοιμάται στο σπίτι του. Kur e mbjell faren, si rregull është edhe dimër dhe shkon bujku pas i mbjell faren dhe flen në shtëpinë e tij. Αλλά χωρίς να το ξέρει, πήγε κάποιος, λέει, εχθρός άνθρωπος. Por pa e ditur, thot, shkoi një armik i tij, një njeri armik i tij, Και ενώ κοιμότανε οι άνθρωποι του, πήγε ένας εχθρός και έσπηρε ζυζάνι. dhe ndërsa flinte, shkoi armiku pra dhe i mbolli gjemba dhe ferra. Τα ζυζάνια τα έσπηρε ανάμεσα, λέει, στο σύτο και προχώρησε κι αυτός. I mbolli ferrat në mes të farës së grurit dhe vazhduan së bashku. Όταν λοιπόν βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φανήκαν τα ζυζάνια. Kur doli pra si mbiu fara, atëherë pasi mbiu u duk dhe u shfaqën edhe ferrat nëpër te. Γιατί αν θα δείτε τα ζυζάνια μέσα μοιάζουν πάρα πολύ με το σιτάρι. Sepse po ti shihni ferrat i ngjajnë grurit. Στα πρώτα στάδια που βγάζει μόνο φύλλα, είναι ίδιο το σιτάρι σχεδόν. Kur të nxjerrë gjethet e para, domethënë sapo të ketë dalur nga toka fara, janë të ngjashme me grurin. Πότε αρχίζει να ξεχωρίζει ότι είναι άλλος σπόρος? Dhe kur vazhdon të duket dhe të dallohet se është tjetër farë? Όταν έρχεται η ώρα του καρπού. Kur të vjen ora për të dhënë fryt. Και αυτός τώρα που είχε τον καλό σπόρο, μάλλον μέσα στο χωράφι τώρα αυτό έχει τώρα 2 σπόρους, τον καλό και τον κακό. Dhe pra, përfundimisht ishin të mbjellura në tokën e këtij personi 2 lloj farash, fara të mira dhe të këqija. Τα ζυζάνια, αν τα δείτε, μοιάζει με το στάχι, αλλά πάνω δεν έχει σιτάρι. Πάνω έχει έτσι ένα σαν κεφάλι όπως το σιτάρι, αλλά είναι ένα μαύρο σαν μπαρούτι έχει μέσα και είναι τίποτα άχρηστο. To lloj ferrash i ngjajnë pak a shumë si punë kallirit kur dalin, por në pjesën e sipërme të saj ka një si punë qymyri lart, domethënë, që s'ka të bëjë as pak me grurin. Egër. Me egërën. Όταν τώρα το είδαν αυτό οι δούλοι του, λένε, κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες μέσα στο χωράφι σου. Dhe kur shërptorët e tij e panë këtë egjerën të mbjell, domethënë që kishte dalë bashkë me të, i thanë zotërisë së tyre, nuk mbollëm fare të mirë ne. Kanë πολύ σπόρο. Πώς λοιπόν τα ζυζάνια? Dhe si dolën pra kjo egjera bashkë me grurin? Εχθρός άνθρωπος το έκανε αυτό. Këtë e bëre një njeri armik, thot. Λένε οι δούλοι του, να πάμε να τα συλλέξουμε. Dhe i thonë shërptorët e tij, a të shkojmë që ta heqim egjen nga gruri? Ο κύριος λέει, όχι. Dhe zotëria i tyre i tha jo. Μήποτε ενώ συλλέγετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε και το σιτάρι. Se mos vallë duke dashur të hiqni egjen, do të shkulni edhe grurin bashkë me te. Να τους αφήσετε να αυξάνουν. Ti lini pra të rritën bashkë, Θα αυξάνουν και τα ζυζάνια και ο καλός σπόρος. Tu do të rritën pra së bashku edhe egjera edhe fruti i mirë, domethënë gruri. Μέχρι το θερισμό. Deri në kohën e korrjes. Και τότε, λέει, στο θερισμό θα πούμε,
Dhe atëherë, në kohën e korrjes, συλλέξατε πρώτα τα ζυζάνια mblidhni së pari, thot, egjërën και να τα δέσετε δέσμες dhe t'i lidhni duaj και να τα κατακάψετε. dhe t'i digjni. Το σιτάρι θα το βάλετε στην αποθήκη. Kurse grurin do ta mblidhin hambarin tim. Όλα αυτά, λέει στο 34, τα μίλαγε ο Κύριος με παραβολές και χωρίς παραβολή δεν τους μιλούσε. Të gjitha këto i thoshte Zoti këto shembëltyra, i thoshte njerëzve me shembëltyra. Για να πληρωθεί αυτό που είχε ο προφήτης ως τον ψαλμό, që të përmbushej që ishte thënë në anë të profetit tek psalmet, ότι θα ανοίξω με παραβολές το στόμα μου. Se unë do ta hap gojen time me shembëltyra duke folur. Και θα πω πράγματα κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Dhe do të them gjëra dhe të zbuloj gjëra të fshehura përpara krijimit të botës. Γι' αυτό τα λέει μυστήρια. Δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στη γη κανένας αυτές τις παραβολές. Δεν έχει να ακουστεί ποτέ αυτές τις παραβολές. Për këtë arsye i quhen mistere, sepse si ka thënë askush këtë lloj shembëltyrash. Είναι από τον ουρανό, γι' αυτό λέει τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Këto janë nga qielli, për këtë arsye thot misteret e mbretërisë së qiejve. Και είναι πράγματα κρυμμένα. Dhe janë gjëra të fshehura. Δεν έχουν δει άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, το θερισμό της συντέλεια του αιώνος, δεν την ξέρει κανένας μας. Nuk e kanë parë, për shembull, njerëzit dhe as kërkush ne se ka parë korrjen në fund, domethënë në fund, kur të mbarojë në fund të shekujve. Αλλά το πρόσωπο που ήρθε και μας μίλησε για αυτή τη βασιλεία, Por personi që erdhi dhe na foli për këtë mbretëri, είναι πολύ έγκυρο και έμπιστο πρόσωπο. është shumë i sigurt dhe person i besueshëm. Θυμάστε, έτσι είχαμε ξεκινήσει στην αρχή τα μαθήματα. Nëse ju kujtohet, kështu kishim filluar kur filluam këtë radhë mësimesh. Είχαμε πει ότι ο Χριστός είναι το πιο έγκυρο πρόσωπο που πέρασε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Kishim thënë se Krishti është personi më i garantuar dhe më i besueshëm që kaloi në historinë njerëzore. Γι' αυτό και πρέπει να το εμπιστευτούμε. Për këtë arsye dhe duhet t'i besojmë. Ότι αυτό που μας λέει είναι έτσι. Se të gjitha sa na thot janë ashtu sikur i thot. Τους εξηγεί όταν λοιπόν πήγαν το βράδυ στο σπίτι, I shpjegon kur shkonin në darkë në shtëpi, kur mblidheshin, μαζεύτηκαν οι μαθητές του και του λένε εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. U mblodhen dishepujt dhe i thanë na shpjego të lutemi, na shpjego shembëltyrën e egjërës. Γιατί, όπως είπαμε, είναι μυστήριο. Δεν την καταλαβαίνουν ούτε οι μαθητές. Sepse sikur tham, është mister, pra edhe dishepujt nuk e kuptonin. Κι όμως με τόσα απλά λόγια θα μας πει τόσα σπουδαία νοήματα. Por ja që me kaq fjalë të thjeshta do të na thojë kuptime kaq të rëndësishme. Τους λέει ο Κύριος κατευθείαν την ερμηνεία. Dhe ju thot Zoti direkt shpjegimin. Δεν χρειάζεται να την ερμηνεύσουμε εμείς, την ερμηνεύει λέξη προς λέξη. Nuk është nevoja që ta shpjegojmë ne, sepse e shpjegon ai fjalë për fjalë. Λέει λοιπόν, ο σπύρον των καλοσπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Thot, pra, ai që mbjell frutin e mirë është biri i njeriut. Ξεκάθαρο, έτσι. E qartë kjo. Δεν βάζει ποτέ τίποτα κακό ο Κύριος. Nuk vën ndonjëherë gjë të keqe Zoti. Η Γραφή θα μας πει ότι πάσα δόσεις αγαθή και κάθε δώρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Dhe na thot se çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur zbret nga lart nga Ati i dritave. Εις τον οποίον, θα μας πει η Γραφή, δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Δεν μεταβάλλεται δηλαδή ο Κύριος. Αυτό που είναι, είναι. Në të cilën thot nuk ka ndonjë hije dyshuese apo
ndryshime në to. Pra gjithçka që e thot është sikur është. Εδώ μας λέει ότι ο Κύριος παίρνει καλό σπόρος, παίρνει μόνο καλό σπόρο, δεν μπορεί να σπείρει κακό σπόρο ποτέ. Këtu na thot se Zoti mbjell fryt të mirë, pra nuk mund të mbjellë fryt tjetër përveç të mirë Zoti. Και συνεχίζει εδώ, Dhe vazhdon këtu ο αγρός είναι ο κόσμος. se ara është bota, Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι πάνω στη γη. pra të gjithë njerëzit mbi tokë. Όλοι λέγονται κόσμος. Të gjithë quhen botë. Ξεχωρίζει όμως τώρα από το σπόρο ο κόσμος. Por nga fara këtu vjen dhe veçon pra botën. Και εδώ τον χωρίζει τώρα όχι σε 4 μερίδες, αλλά σε 2. Dhe këtu e ndan jo në 4 pjesë, por në 2 pjesë. Ο καλός σπόρος είναι τα παιδιά του Κυρίου μας Fara e mirë janë bijtë e Perëndis, και ο κακός σπόρος είναι τα παιδιά του πονηρού. Dhe fara e keqe janë bijtë e të ligut. Άρα χωρίζει εδώ πέρα η Γραφή τον κόσμο σε 2 μερίδες. Pra e ndan këtu pra Zoti botën në 2 pjesë. Αυτοί που θα μπουν στη βασιλεία και αυτοί που δεν θα μπουν. Ato që do të hynë në mbretërinë e qejve dhe ato që nuk do të hynë. Στην πρώτη παραβολή μας είπε 4 κατηγορίες. Në shëmbëltyrën e parë na tha 4 kategori njerëzish. Οι 3 πρώτες δεν μπήκανε. 3 të parat nuk hynë. Μόνο αυτοί που μπήκανε σε καλή γη. Μόνο μία κατηγορία. Vetëm një kategori hyri pra fara që ranë tokë të mirë. Εδώ πέρα τώρα το χωρίζει σε 2. Τις 3 δηλαδή πρώτες τις βάζει στην ίδια κατηγορία. Këtu tani ndan në 2 kategori. Pra 3 të parat i vën në të njëjtën kategori. Και μας λέει ότι ο εχθρός που έσπηρε τώρα τα ζυζάνια Dhe na thot se armiku ose i ligut që mbolli ferrat ose egjerën είναι ο διάβολος. është djalli. Είναι λοιπόν από τη μία ο Υιός του Θεού που σπέρνει τον καλό σπόρο που είναι η Υιή της Βασιλείας. Është pra biri i Perëndis që mbjell mbretërinë e qiejve. Και η δεύτερη μερίδα είναι ο κακός σπόρος που στέρνει τα ζυζάνια που σπέρνει ο διάβολος που είναι η Υιή του πονηρού. Dhe kategoria e dytë janë fara e keqe që është i ligu që mbjell pra këtë farë të keqe. Και πρέπει να προσέξουμε να είμαστε οι της βασιλείας. Dhe duhet pra të kemi kujdes që të jemi bijtë të mbretërisë. Λέει τώρα, ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Dhe thot tani se korja është fundi i botës. Οι δε θεριστές είναι οι άγγελοι. Korrësit janë engjëjt. Άρα μας τα λέει όλα, τι θα γίνει στο τέλος. Na i thot të gjitha pra, se çfarë do të bëhet në fund. Εδώ μιλάει τώρα για τη συντέλεια του αιώνος που είναι μετά τη χιλιετή βασιλεία. Këtu flet pra në pas mbarimit të 1000 vjeçarit. Που θα γίνει η τελική κρίση. Ku do të bëhet gjyqi përfundimtar. Και θα χωρίσει ο Κύριος τα πρόβατα από τα ερήφια. Dhe do t'i veçoj Zoti pra delet nga dhit. Λέει λοιπόν, καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται, στο 40 εδάφιο, dhe thot ashtu si mblidhet egjra dhe dijet, έτσι θα είναι και στη συντέλεια του αιώνος. kështu do të ndodhe në mbarim të botës. Ο Κύριος δηλαδή θα αποστείλει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού. Biri njeriu do të dërgoj engjëjt e vet, γιατί είπαμε ότι οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Sepse tham korsit janë engjëjt.
και θα συλλέξουν στη βασιλεία, θα συλλέξουν λέει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας ανομία. Dhe do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë pallësi. Επειδή λέει τώρα ο αγρός είναι ο κόσμος, Συγγνώμη, αδερφέ. επειδή λέει πιο πάνω ότι ο αγρός είναι ο κόσμος, Dhe thot më përpara që ara është bota, πολλοί νομίζουν ότι αυτό δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. disa mendojnë që kjo nuk ka lidhje me kishën, Όχι, έχει σχέση και με την Εκκλησία. por ka lidhje edhe me kishën. Και μέσα στην Εκκλησία μπορούν να έρθουν τα ζυζάνια. Dhe brenda në kish mund të mbillet egjëra. Δεν είναι μόνο άκαρποι άνθρωποι που είναι στον κόσμο, μπορεί να είναι και μέσα στην Εκκλησία. Kështu na thot Zoti, ashtu sikur se mbledhen egjren në një krah, kështu do të mbledhe Perëndia dhe bijtë e tij. Θα τα ξεχωρίσει αυτά. Pra do t'i veçoj. Αλλά δεν είναι μόνο στον κόσμο, είναι και μέσα στην Εκκλησία. Por kjo nuk do të jetë vetëm në botë, do të jetë edhe brenda në kish. Βλέπουμε ότι ο Ιούδας παραδείγματος χάρη ήταν ανάμεσα στους 12 Αποστόλους. Sikur për shembull shohim Judën, i cili ishte në mes të 12 dishepujve. Αυτός δεν ήταν ιός της βασιλείας, ήταν ιός του πονηρού. Ai nuk ishte bir i mbretërisë, por ishte bir i të ligut. Δεν ήταν από την αρχή ιός του πονηρού. Nuk ishte që nga fillimi bir i të ligut. Δεν φαινόταν στην αρχή. Kjo nuk dukej fillimisht. Όπως δεν φαίνεται το ζυζάνιο. Ashtu sikurse nuk duket edhe egjra. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, Por me kalimin e kohës, άρχισε να κλέβει και να βαστάζει τα βαλόμενα. vazhdoi të vjedh dhe të mbaj nga ato që futnin në ark. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαλάσει η καρδιά του Dhe kjo i solli si rezultat që të prishej zemra e tij και να προτιμήσει τα 30 αργύρια παρά το Χριστό. dhe të zgjedh më mirë 30 monedhat e argjendit se sa Krishtin. Και μετά τον έβαλε ο πονηρός να αυτοκτονήσει για να τον πάρει κοντά του. Dhe pastaj e vuri i ligu që të vras vetën që ta marrë pranë tij. Έτσι εδώ πέρα βλέπουμε ότι έτσι θα γίνει στη συντέλεια του αιώνος. Kështu pra këto gjëra shohim se do të bëhen në mbarim, domethënë. Θα συλλέξει, λέει ο Κύριος, πρώτα εκ της βασιλείας του πάντα τα σκάνδαλα. Do t'i mbledhë, thot Zoti, përpara se të bëjë mbretërinë e tij, t'i mbledhë dhe t'i bashkojë të gjitha skandalet. Και τους πράττοντας ανομία. Dhe ato që do të kryen paullësi. Δύο μερίδες ανθρώπων βάζει εδώ. Pra këtu vën dy kategori njerëzish. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι με τον τρόπο τους σκανδαλίζουν και τους άλλους να μην μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Ato pra të cilët me mënyrën e tyre skandalizojnë edhe të tjerët që të mos hyjnë në mbretërinë e qiejve. Εμείς δεν πρέπει να σκανδαλιστούμε με τίποτα, ό,τι και να γίνει. Por ne nuk do të skandalizohemi me asgjë, çfarë do që të bëhet. Είδατε τους μαθητές όταν αποστάτησε ο Ιούδας να φύγουν και αυτοί. Mos vall, i pam të shepujt kur u largua Juda të largoheshin edhe ato? Όχι, οι μαθητές μείνανε. Patjetër që jo, dishepujt e tjerë qëndruan. Οι μαθητές ήταν αισθητάροι. Dishepujt ose nxënësit ishin sikur të themi gruri. Ο Ιούδας ήταν ένα ζυζάνιο ανάμεσα στους μαθητές. Kurse Juda ishte një egër ndërmjet dishepujve. Έτσι πηγαίνουν οι πιστοί μέσα σε μια εταιρεία, δουλεύουν. Kështu për shembull edhe sot shkojnë njerëzit besimtar tek një firmë që punojnë. Εκεί μέσα έχει αρκετούς ανθρώπους. Dhe aty ka shumë njerëz. Όμως υπάρχουν και τα παιδιά του Θεού. Por midis tyre janë edhe bijtë e Perëndisë. Δεν ξεχωρίζουν εύκολα εκεί. Nuk është e kollajt ti dallosh aty brenda.
θέλει πολύ παρατηρητικότητα για να τα ξεχωρίσεις. Duhet të shohësh me shumë kujdes që të mund t'i dallosh. Όταν όμως έρχεται η ώρα να πάνε σε ένα πάρτι, Por kur të vije ora për të vajtur në një party, να πάνε σε χορούς, λένε τα παιδιά του Θεού, εμείς δεν ερχόμαστε εδώ. të shkojnë në valle për shembull, thojnë bitë e Perëndisë ne nuk vim. Και εκεί αρχίζει να ξεχωρίζει σιγά σιγά μέσα μέσα στην εταιρεία, να ξεχωρίζουν κάποιοι άνθρωποι. Dhe aty vazhdon të veçohen gjërat brenda në atë firmë që punojnë, domethënë. Είναι κάποιοι που λένε ψέματα, λένε εσχρά, Janë disa për shembull që thojnë gënjeshtra apo flasin fjalë të pista αλλά είναι μέσα στην ίδια εταιρεία. dhe janë në të njëjtën firmë që punojnë së bashku me bitë e Perëndisë. Είναι τα παιδιά του Θεού που μιλάνε άγια και καθαρά. Kurse bitë e Perëndisë janë që ato që flasin me shejtërim dhe të fjalë të pastra. Όταν τώρα θα έρθουν οι άγγελοι θα ξεχωρίσουν, λέει, όλα τα σκάνδαλα και αυτές που κάνουν την ανομία. Dhe kur të vinë engjëjt thotë do t'i veçojnë gjithë skandalet dhe gjithë ato që bëjnë paudhësinë. Στον Ιωάννη είπε ο Κυριός μας, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Gjonit i thotë Zoti jon, lumaj që nuk skandalizohet në mua. Ναι, αλλά πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα, λέει, για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Po, por thotë se duhet të vinë skandalet në mënyrë që të dallohen ose të duken të sprovuarit. Τα επιτρέπει ο Κύριος. I lejon pra Zoti skandalet. Και τα επιτρέπει για να φανούν τα γνήσια παιδιά, ότι έχουν διαφορά, είναι διαφορετικά. Dhe e lejon Zoti skandalet për të dalluar bitë e Perëndisë se janë me të vërtet të qëndrueshëm. Αυτό πώς φαίνεται, από τον καρπό. Kjo si duket? Kjo duket nga fryti i tyre. Ποιος είναι ο καρπός? Kush është fryti? Τα παιδιά του Θεού πρώτα απ' όλα έχουν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Bitë e Perëndisë përpara se gjithash kanë frytin e frymës të shenjtë. Την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Kanë dashurinë, besimin, pështerimin, durimin dhe kontrollin, pra nën frytin e frymës së shenjtë, se nuk e di nga jashtë. Ή του πονηρού δεν έχουν εγκράτεια, δεν έχουν φρένο, πάνε με τα μούτρα στην αμαρτία. Kurse bitët e ligut nuk kanë vetë kontroll, nuk kanë frena, pra shkojnë bien me sorrat në mëkat. Από τον καρπό φαίνεται αυτό, αυτός είναι καρπός. Nga fryti duket kjo, pra ky është fryti. Ο ένας κάνει απάτες, ο άλλος δεν κάνει. Njeri bën mashtrime, kurse tjetri nuk bën. Ο ένας πάει και προσεύχεται, ο άλλος πάει στα γλέντια. Njeri shkon dhe lutet, kurse tjetri shkon dhe dëfrehet. Τι θα κάνουμε, θα σκανδαλιστούμε επειδή οι άλλοι δεν πιστεύουν? Çfarë do të bëjmë? Të skandalizohemi edhe ne nga që të tjerët nuk besojnë? Και καμιά φορά τα παιδιά του Θεού δοκιμάζονται κιόλας. Dhe nga njëherë bitë e Perëndisë edhe provohen mundësisht. Μας ειρωνεύονται. Na flasin me ironi. Θα σκανδαλιστούμε και θα φύγουμε. Do të skandalizohemi dhe ne dhe do të ikemi? Do të ikim? Τα σκάνδαλα τα μαζέψει ο Κύριος και τα πάει στη λίμνη του πυρός. Skandalet Zoti do t'i mbledhë dhe do t'i çojë në liçenin e zjarrit. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι κάνουν την ανομία. Karakteristika e dytë e atyre njerëzve është se bëjnë paudhësi. Δεν λέει αν κάνει πολλές ανομίες ή λίγες ανομίες. Nuk na thot nëse bëjnë paudhësi të shumta apo pak paudhësi, Λέει ότι κάνει την ανομία. thot se bëjnë paudhësinë. Ανομία είναι η παράβαση στο λόγο του Θεού. Paudhësia është shkelja e fjalës të Perëndisë. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε πολύ. Edhe aty duhet të kemi shumë kujdes. Όταν βλέπετε ανθρώπους και δεν θέλουν τον αγιασμό, να ξέρετε ότι αγαπάνε την αμαρτία. Kur të shihni njerëz që nuk duan shëtërimin, ta dim dhe ta kuptojmë se duan paudhësinë. Βλέπετε ανθρώπους και λένε διάφορα. Shohim njerëz që flasin në mënyra të ndryshme. Παράδειγμα, οι γυναίκες
Και γιατί να μην βάψω τα μαλλιά μου? Për shembull, gratë, përse mos i lyesh flokët? Βάψετε. Lyej ti për vete. Διάφοροι άντρες. Γιατί εγώ να μην έχω ένα πολυτελή αυτοκίνητο? Për shembull, burrat, përse mos të kemë unë një makinë luksoze? Αρέσει να κάνει επίδειξη ότι έχει κάτι πολύ δυνατό. I pëlqen të duket pra se ka diçka shumë të madhe. Οι γυναίκες θέλουν να δείξουν τα πόδια τους, οι άντρες τα μπράτσα τους. Gratë duan të tregojnë këmbët e tyre, kurse burrat muskujt e tyre. Και του λες, αδερφέ, κάτσε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Dhe i thua, vëlla, rrit të jemi njerëz të përulur. Τώρα πειράζει να τα κάνουμε αυτά? Tani prish punë t'i bëjmë edhe këto. Εσείς τι λες, δεν πειράζει? Ti si thua, nuk prish punë. Καλά, εδώ βάζουν οι γυναίκες κουρέργια, τώρα βάζουν και άντρες. Mirë, dikur venin gratë vëndh në vesh, tani vjen edhe burrat. Και χαλκάδες στη μύτη, όπως βάζουμε στα γουρούνια για να μην σκάβουν πολύ. Edhe tela në hund, sikur venim tek derrat që të mos gërmojnë shumë. Δεν καταλαβαίνει ο ίδιος ότι το γουρούνι βάζει το χαλκά στη μύτη. Nuk e kupton ai vetë se derri është ai që e vën telin në hund. Δεν του κόβει του νέου στο μυαλό καθόλου. Nuk ja pret të riut mendja as pak. Είδε που ο άλλος νέος έβαλε ένα χαλκά εδώ στη μύτη και το βάζει και αυτός. Pa se një njeri i vuri një tel në hund dhe e vën edhe ai. Τώρα τι να του πεις? Ότι μοιάζει με γουρούνι, θα παραξηγηθεί κιόλας. Tani çfarë ti thua? Se i ngjan derrit, do t'i vijë dhe do të keq kuptohet mundësisht. Δεν θέλει αυτός να κάνει το θέλημα του Θεού. Του αρέσει η ανομία. Pra nuk don ai të bëj vullnetin e Perëndis, i pëlqen paullësia. Δεν λέω τα υπόλοιπα που χωρίζουν. Nuk them për të tjerat që ndahen, Μια που μετά θέλουν να έρχονται και ανάμεσά μας. pastaj duan të vinë edhe në mes nesh. Ναι, αλλά αυτά τα σκάνδαλα, λέει ο Κύριος, αφήστε τα. Por Zoti na thot për këto skandale që t'i lëm. Αυτή την αμαρτία, λέει, αφήστε την. Lëreni këtë mëkat, thot. Όταν θα έρθει η ώρα θα πάνε στο πύρτο εξώτερο. Sepse kur të vijë ora për ta, do të shkojnë në zjarrin që digjet. Θα μαζέψουν οι άγγελοι το σιτάρι και θα το πάνε στην αποθήκη του Κυρίου, στη βασιλεία του δηλαδή. Do ta mbledhin engjëjt grurin dhe do ta çojnë në hambar, pra bitë e Perëndis që t'i çojnë në mbretërinë e qiejvet. Και όλοι οι άνθρωποι που δεν ακολούθησαν το νόμο του Θεού, δηλαδή ήταν άνομοι, Dhe gjithë njerëzit që nuk e ndoqën ligjin e Perëndis, pra ishin të paudhë, θα πάνε στο πύρτο εξώτερο και θα βασανίζονται στους αιώνας των αιώνων. do të shkojnë në zjarrin që digjet dhe do të mundohen në jetë të jetëve. Αυτή η παραβολή λοιπόν τώρα χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Kjo shëmbëltyr, pra siç tham, i veçon njerëzit në dy kategori. Στους ιούς της βασιλείας I ndan në bitë e Perëndis και στους ιούς του πονηρού. dhe në bitë e të ligut. Βλέπετε εσείς να υπάρχει μια μεσαία, στη μέση κάποια μεσαία τάξη? A shifni ju që të ketë ndonjë rrugë ndërmjetëse për ta, të ketë një gjë tjetër mes tyre dyjave? Δεν υπάρχει, αδερφοί μου. Nuk ka. Από τον καρπό τώρα ξεχωρίζουμε αν είναι ιός του πονηρού ή ιός της βασιλείας. Tani nga fryti e dallojmë nëse është bir i të ligut apo bir i mbretërisë së Perëndis. Εάν θέλει να κάνει το θέλημα του Κυρίου, πάνε να πει ότι είναι ιός της βασιλείας. Nëse don të bëj vullnetin e Zotit të tij, të Perëndis, domethënë, është bir i mbretërisë qiellore. Εάν θέλει να κάνει το θέλημα του πονηρού, δηλαδή την ανομία, είναι ιός του πονηρού. Nëse don të bëj vullnetin e të ligut, domethënë të ndjek udhën e tij, atëherë është për në humbje. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Pra vëllezër dhe motra, me këto gjëra nuk mund të luajmë. Εάν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Nëse duam të jemi pjesëtar i kësaj mbretërie. Και οι δύο παραβολές με τον αγρό και το σπόρο έχουν περίπου το ίδιο νόημα. Që të dyja shembëltyrat me aren, pra me egjen, dhe me faren që mboll kanë të njëjtin kuptim. Ποιοι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών και ποιοι δεν θα μπουν. Cilët do të hynë në mbretërinë e qiejve dhe cilët jo.
Εάν πιστεύουμε όμως αυτή τη βασιλεία ότι είναι αιώνια και θα είναι πολύ ωραία, Por nëse besojmë se kjo mbretëri është e përjetshme dhe do të jetë shumë e bukur, και αν πιστέψουμε τα λόγια του Κυρίου μας ότι έξω από τη βασιλεία είναι αιώνια απώλεια, dhe nëse besojmë në fjalët e Zotit që thotë që ato që janë jashtë mbretërisë janë në humbje të përjetshme, τότε αδελφοί μου αγαπητοί, ας υπακούσουμε όλοι στο λόγο του Κυρίου και ας ταπεινώσουμε τις καρδιές μας. atëherë vëllezër dhe motra le të përulemi përpara Zotit dhe të përulemi te këmbët e Tij. Δεν συμφέρει για ένα εγωισμό, για ένα τσακωμό, για ένα πείσμα να χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Për një egoizëm apo një të zënë apo për një çështje të tillë nuk ja vlen që të humbim mbretërinë e qiejve. Αμήν.